Ibe tingchua ilung ta pen mene na main cheuke zeng kai kana sumai ko marasam news kdei reinsa Zeme kona pungwang kai delay. Russian newspaper Novaya Gazeta editor in chief nang sang na rasam robe pepezine Dmitry Muratov ne pugu Nobel Peace Prize gold medal kachaka putna katuleba tu Ukrainian kdei ge reizegene na poine misonga me punuki sauluze kadab bame pakai luze lungka reuze ba mahange ngagera hangjegene pugu Nobel Peace Prize gold medal kacharang kang $1,103.5 hange pugu Nobel Peace Prize gold medal kachaka putna katulebe tu zogai de lei sale journalist nang sang na rasam robe pe Dmitry Muratov ne tingkum chang na jang kaiket kumge aipo Nobel Peace Prize gold medal toze ngamgai de lei jai pugu Nobel Peace Prize gold medal kachaka putna katulebe tu zopet pe kacharang kang leine United Nations International Children Emergency Fund UNICEF hange pegai gulei sale South Korea kadaine znain cheuke zeng kake damai ge punui kadaine katlebe space rocket tinghu nai kadai kake kan robe pirora mi chine poklize tinghu bia limited pe grip zine nuri Korean satellite launch vehicle to go hung ko chebe bam gene znain cheuke tingi kum tamandai ge kapedeu garai de lei sale aizen jikum tingkum chang na jang kake kum bai ke space rocket kapedeu ga be wangchang lakti bezegene pakana pe teze tinghu nai kadai kake kan robe pirora mi china poklize tinghu bia limited pe gri kapedeu garai de lei South Korea go sokrine sale Seoul Deputy Minister of Science, Technology and Innovation OT shukne saze apo tinghu nai kadai kake kan robe pirora mi china poklize tinghu bia limited pe gri space rocket pe zine nurize engineer mato chiminen jet kabeluize tet la leize sale Ukrainian kadai go education minister Serhiy Scarlett ne saze Ukraine kadai Russia spy mene suche retu gutlu bachang Ukraine kadai pa bam kacham bage kadai lebe pe mina high school si me Ukraine kadai go spy tebra kazo gai la leize sale Scarlett ne saze ai me kadai lebe pe mina high school si me Ukraine kadai go spy tebra kazo ga me roge kadai lebe pe haming yeze kregu chume qualified teachers nai kadai lebe pe mina high sumze reaction na jesna Punigu teachers qualification loira ka teiza milei sale Ukrainian Ministry of Education na saze punuina ka teila ba program me Ukraine kdei go spy to ra kazoga milei na du Tokyo ka sang le zai punui zega na Ukraine kdei go lesi ki ge lesi da me ka teila ba te de bia ga na punui sui I ka sang le sale Ukrainian Education Minister Serhiy Scarlett na saze na kum tingkum chang na jang kai kana kum chit ke ket mai da zai Ukraine kdei ge du pum gim sing ne lesi na me lesi ki te churai rahange lesi ki ge dum pok me pok pe hi ge bai rabi ki bam khamra nang le sale India kadai go body pe Prime Minister Narendra Modi ne zinain cheuke zeng kai ke damai ge mina chang manai Mysuru Village kene yoga mipum banai hazai ira kalin samgai be International Yoga Day tet kyo ga de le zai kadai re de di medu apo yoga mipum banai hazai ira kalin samgai be kadai re de di mene hasuin samgai ze telungai lo zarangai de le International Yoga Day celebration je anui North East states bam kacham bam ge du kahangi gai de le Assam kadai ge du Dibrugarh ke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne pepeiters yoga mipum banai hazai ira kalin samgai de le chige Assam Health Minister Kesaf Mahanta nai Cultural Minister Bimal Borana apo International Yoga Day timik ngin samgai de le Zai Arunachal Pradesh kedu International Yoga Day mipum banai hazai ira kalin samgai be Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu na Tawang War Memorial Ground yoga te lin samgai de le Zai Manipur kedu Manipur Chief Minister N Biren Singh ne lota set International Yoga Day tingnami puige mipum banai hazai ira kalin samgai de le sale Government of India Ministry of Information and Broadcasting Central Bureau of Communication Tamenglong District Manipur ne zinain cheuke zeng kai ke damai ge Christian Grammar School campus Tamenglong headquarters ke International Yoga Day kadai re de di mene mipum banai hazai ira kali betting mik ine zete ke gai de le International Yoga Day mipum banai hazai ira kali betting nami puigo tariam ge Guizon Penman second officer in charge Fire Service Tamenglong ne guest of honor zaine Daniel Kamswang instructor IOMA ne resource person changai de le sale Marasam pogamene saze apo tariam International Yoga Day chura besoge anuigo asaibe dirai pa me field officer
Central Bureau of Communication Tamanglong ne ka do basam sa gai lose program su gai delay chige guest of honor Sri Guizon pen mene sa ze anu ye zemna pum zui ze te mi ze te ra pe gela le plam ane anu pum ibe ze kachak rang kang sone du in ke le zai yoga kan thabe ze mi pum zai mental fitness ange in ke le ze sale zai International Yoga Day go tariam kang ge public rally anu ibam ge apo yoga mi pum banai zai ira kali betting miklam chimi gai ra hange body me wang ro lose lo ro tet kai le zai na group discussion pa botu ze yoga mi pum bana zai ira te deuge sam haki sam gai le zai na quiz competition prize distribution nai photo season du bam gai le ze mara sam po gai de le Assam kedege tingrui som makche tingrui kebe zegene bami songa bamge dui nai sakam di dele zaine tingnai mi point sang na dui peset hu hangze ngeu ki di barame dui lonyam hangze Assam kedai bami songa bamge tingrui kebe zegene dui nai hangze zemna lak dai sna me du de to dele zai Assam ge dui nai be zegene jinai cheuke zeng ka ke dammai ge mina hang kreuze ke charai dele ze sale jige Union Home Minister Sri Amit Satne Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma du tingkhai gena sam kampo halak pe telephone gena lam to guys Assam gede dui nai ze bambe lam ge daigum ria bamme be halam ga de leze sorkri gu official na sale anui haim na na sigai ra ile North Eastern States ko bam kacham banai Assam gede ge tingrui so makche tingrui ke be tani ka keria tingrui hangze ngeu ki gena dui lonyam pet banai dui nai be ze gena heze mena lak dai sna sangrex na zakna haket cha dai medu leto de lezai Assam district himbrus rokke dui na banai meme ke be ne zemna du deto ze kare be pet leze sale Assam State Disaster Management Authority Assam gdege milung mu bet dege katim sakse rehe me duina saze zinain cheuke zeng ka ke damai ge dui na banai meme be ze ne saidi me chakai ze plana te ze zemna react set kana chai chang de leze sale Kraibe tinge India kadai go body pay Union Minister to go pe bizine Yaswan Singha du zinain cheuke zeng ka ke damai ge opposition parties kacham be kroze kuchum Indian National Congress Trinamool Congress Samajwadi Party Nationalist Congress Party go body pay mera me wang ka rolu ze de dambe hi ge Yaswan Singha du wang rabe president election hange opposition parties go president candidate hange haim nana songai de le sai chuna Bharatiya Janata Party ne sorkri pungjabambe National Democratic Alliance NDA go presidential candidate wang rabe presidential election hange Srimati Draupadi Murmu zinain cheuke zeng ka ke damai ge songai de le marasam pogamene saza Draupadi Murmu ze kraibeting ge Jharkhand go governor to ga puinai Odisha go minister to ga le je sale anui hai menane chigai ra ile chuna India ge de go je de pe to zabambe president Ramnath Kovind ne wang raben cheuke zeng kaming kamai ge peting peria de gai be zai pata ping to changlu ze so gai go de le zai India ge de go hindi le si kwak palang kacham be nji cham gai be article reacts rok nagu hindi le gumze president ka chi be cheuke zeng ka strong tak mai ge de se to ze president ka chi be tabam te churara kanang de le kana Apollo Cross rok presidential election loi makta ne India ge de go vice president Venkaiah Naidu ne president go tabam pungkle ze bam go de le election commissioner of India ge de ge election te de ge ningting ge gai ze bam bonus saze lo cross rok presidential elections dike ze krote set ma de zai India ge de go president ka chi ba hange board ne ka dak sa kalangu le zai dike ze kai ke ba ma de zai presidential election go result sandu perai go le ze sale ai gena na mai gu marasam news ka loi ga de le pi guys an kinga ni mele indu to de le